makeup. I'm more concerned about hairdressing min tela nima. Tibe kana pass out ne. Kapti ya bingo nyo capability on to shekaba. Tibe nyale nyengo. Beka be yeti ya. Ten number exams on pass kan ye shambon da ban yeti. Mpalati te kana pass out ne ban wuhurta ban sha'anya. And abika gbala gwe suguma de ma din ka ta family na mabora so ikara ko yung bina to gwe se ren mono ku bukata ami on bun kana pass out mo shir mi shaw ka ben pass mo bo mi de banya ba won yung ne be yan yina te dil argoro te nyeta ka pass out da kan on ban tuma ma nyote inye new thing share the land kan mpanjo cat cancel be you phone ba bet pass out my die otaka hanye oyen bang yil shell da wale den dalma the la cat work ma den very important ngar oyen de certificate ya kai nang pass out ka sang be ma mbo warna no to wo ba wa den dal ka ba wa no ana to za no something display better for prove te dunia za mi no yang na mi ano kana ta bu hantuma ama tin dai won anti chen nyongo chen nyale won nerba kana ta ce la ar nyongo chen nyale won do shin ka fa bial be won tar drinks nyongo chen a ha nerba pam ne jira shahara ka be kana no ta bu hantuma an she nema ka pass out dai ka ne wa wen ye competition gwal se wen ye competition ha ka ta shi a mai da gwaran nyongo Felicity den da ma be mai ka kusan washing bay ma nan zan zel kama center ka ye bi ma ta 10 minutes washing so zo ka no style be kon ro within no be den yele ko prove to that ya o mister ngo be kama ko bon mi ban shi ayala den da ya kar ko shi saloma an so wo mo nu ko to style bo ka bora you there when you pass ma den ya tira ka ta 10 minutes zan ma style ngo ka tinya ta ngo zan shi that is better than we ka ko me pass out ka chang ta high wo wana no to wa be wa for the pass out day so come down hype nang pass out no karan da ba ka certificate be nang re da ti harba ama DJ way yinwo den da anye pass ne ko kan ni tam year girl yi buhan ma wo sane kaya ne la wa ma be gwesi ma be nang la buara jo composer ne sha nang le ka kana like foolishness awuro ya tuma be awuro la pagwar so be kaka tu this time baba mbo han makeup ma gar e ben makeup shama a million 20 ne to en no so der tum ne makeup artist ne kama 10 maybe so kam ne to ne 3 clients ya to ne kam million 10 en no so ka makeup artist ne ma ne 242 so she so kana ba gbal makeup ka cha so kan to makeup bu ayi nga ka so na ka enta perga to ka so makeup abure ka so makeup andal ka so kan to makeup wurin fo ka so makeup Lord, I'll be back quickly. Come on, how? Peace out.